hanze. Ikindi kintu umuntu avuga ko umuntu yashinja ko avuga ko Amavubi yahindutse ni umutoza. Umutoza w'ikipe y'u Rwanda ni mushya, Adel Amrouche. Twari dusanzwe dufite Tosten, uyu munsi ntago ahari. Hagahari amasezerano y'umwaka umwe yararangiye birangira atongereye atifuje kongera amasezerano mu ikipe y'u Rwanda Amavubi arigendera. Dufite umutoza mushya Adel Amrouche, ariko si mushya ku Rwanda kuko araruzi. Ni numwe mu batoza umuntu yavuga ko bakomanze kenshi guhera 2015 buri gihe uko u Rwanda rukeneye umutoza adepoza finally ejo bundi kandidatire yaremewe baza bamuha akazi ko gutoza ikipe y'u Rwanda Amavubi. Bivuze ngo Amavubi yari yakurikiranye cyane, arayazi, abakinnyi arabazi. Bamwe mu bakinnyi bari mu ikipe y'u Rwanda Amavubi bakina hanze harabo yagiye afasha kubona amakipe yo hanze. Twanavuga ko numwe mu bamuzanye mu ikipe y'u Rwanda Amavubi cyangwa se batumye basunitse kandidatire ye mu Mavubi, ndavuga Eto. Abantu baramuzi mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda, ni umunyamupira, abantu baramuzi cyane. Bivuze ngo si mushya ku Rwanda ariko ni mushya mu Mavubi. Ni mushya mu Mavubi ariko si mushya ku Rwanda kuko n'umuntu hatembereye cyane. N'umwaka ushize yakoze vacances y'icyumweru, yamaze icyumweru ahangaha muri vacances akurikirana umupira. Icyo gihe yaramaze gutandukana n'ikipe y'Igihugu ya Tanzania. Bivuze iki? U Rwanda araruzi, nubwo ari mushya mu ikipe y'u Rwanda Amavubi ariko u Rwanda araruzi. Umuntu yavuga ko bitazamutonda cyane. Ubwo ngo ni ku ikipe y'u Rwanda Amavubi. Nigeria yo ni ikipe ubona ko idahagaze nabi kuri forme, ariko urebye resultat mu minsi itambutse Nigeria ntabwo ari ikipe umuntu yajya aranga he credit ko ntabwo yakinnye igikombe cy'isi giheruka, n'itike y'igikombe cya Afurika ibonye bigoranye. Yego yatsindiye kuri final y'igikombe cya Afurika giheruka, ariko umuntu yavuga ko Nigeria n'ikipe umuntu aba yiteze kubona ibyo bikombe ntabwo ibiherutse. Igikombe iheruka ndumva ni muri 2013 itwara 2013 itwara igikombe cya Afurika iri kumwe na Stephen Keshi. Ntabwo umuntu yavuga ko ari ekipe umuntu yagenda ngo avuge ko iremereye cyane, ariko kuri form imeze neza. Unarebye umukinnyi ku mukinnyi, Ademola Lookman urebye niwe mukinnyi mwiza ku mugabane wa Afurika uyu munsi. Ntabwo ari ibintu byaje par accident, ni ibintu yakoreye i Burayi bakamwemera. Umukinnyi w'abandi icyo gihembo yagifashe acyatse mugenzi we Victor Osimhen, nawe urumva ntabwo ari accident. Nujya kureba abandi bakinnyi Victor Boniface, umwe mu bakinnyi beza i Burayi. Nujya kureba ba Samuel Chukwueze, n'abakinnyi bagoranye kandi bari muri forme i Burayi. Umuntu yavuga ko rero no muri defense Kevin Bassey muri Fulham ari kuri form zica inkweto, ntabwo arimo aragira gute, arimo arava mu kibuga. Numwe mu bakinnyi ngenderwaho. Wakongeraho defense ubwo ya William Troost-Ekong kapiteni wabo, ubwo na Ora Aina nawe umeze neza cyane muri Premier League. Umuntu yavuga ko ni ikipe kuri qualité iri muri form kandi imeze neza, ariko nabo umutoza wabo Eric Chere ni mushya nawe ameze nka Tosten. Ntago Augustin wabatozaga ari ugihari, nawe ni match ya mbere. Bivuze iki? Ni pressure mbere na mbere, kuba ari akazi ke ka mbere, match ya mbere, ariko ikaba na pressure ku ikipe y'Igihugu ibizi ko 2022 itari muri Qatar, ngirango yakuyemo na Ghana muri round ya nyuma banganyije ibitego 2-2, ariko Ghana ikomeza kwera igitego cyo hanze. Yatsindiye muri Nigeria, ko yabatsindiye muri Nigeria ibitego 2-1, nubwo Nigeria yatsindiye muri Ghana igitego 1-0, ariko umukino wo kwishyura Nigeria itsindwa mu rugo ibitego 2-1 na Ghana. Ghana yari hasi, imera nka disappointment abanya-Nigeria bahuye nayo. Ubwo rero navuga ko ari pressure barashaka baraza mu no mukino n'imbaraga zose n'agatuza kose, ko bavuga ngo twasibye igikombe cy'isi giheruka na 22, ariko ntabwo dushaka kubura mu gikombe cy'isi 2026 kizabera muri Amerika. Nk'umuntu w'inararibonye muri ibintu bijyanye na sport cyane cyane Kigeli Patrick, predictions zawe ni izihe none? Navuga ko icyo gitutu Nigeria iriho kiraza gutuma ikora cyane, iyakina umukino itikinishije, biraza gutuma yinjira mu mukino ifite ambition zo gutsinda kuruta ibindi bintu. Nta manota 3, nta kindi cyo kubaza. Nimugora ku myitozo, nimugora twaganye na Ademola Lookman yabigarutseho, yavuze ati nta kindi kituzanya ahangaha ni intsinzi. Nujya kureba rero u Rwanda imikinire twa tumaze kumenya ya Tosten,
navuga ko ikipe nkuru buryo iyadabuta vuba ntago ari ubwo buryo ikipe ntoya iyadabuta vuba. Ikipe nkuru yo umutoza aba ari nko kuorganiza abakinnyi kuko ibyo bakora babizi. Ino yayo biba bisaba kumera nkaho utangira. U Rwanda rero rwo twavuga ko uri muri classe nk'iyaka birimo cyangwa iya gatatu unayishyize mu ya kane ntago waba ugiye kure y'ukuri currently kuri ranking y'uburyo kafu ipanga ibihugu cyangwa se FIFA bitewe n'ukuntu amakipe arimo aritwara muri iyo minsi. Ariko Nigeria iri muri classe ya mbere. Bivuze iki rero? U Rwanda guhuza imikinire ntago biri bwihute cyane nkuko Nigeria bizajya gute bizihuta. Bivuze ko Nigeria rero nibije ishaka insinzi igomba kwibona hasi kubura hejuru. Prediction yanjye ndabona Nigeria ifite amahirwe menshi yo gutsinda nko ku kigero cya 70%, u Rwanda rugasigana 30% kubera ko rufite iyo home advantage mbere na mbere ruzaba ruri mu rugo. Ariko nanone ntago Nigeria imenyereye gutsindira mu rugo. Ari les amis mumeze neza, twizere ko aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi muri amahoro. Abari mu Rwanda, abari ku mugabane wa Afrika hirya no hino mu bihugu bitandukanye, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari Canada, abari Europe, abari Australia ndetse n'ahandi hirya no hino ku mugabane wa Asia, twizere ko muri amahoro. Ngende Kigeli Patrick, iyi ni Iris TV nk'ibisanzwe. Nta kindi kituzanye rero nkuko mibona turi kuri Stade Amahoro. Turitegura gala, turitegura ibirori, turitegura umukino w'ikipe y'u Rwanda Amavubi ndetse n'ikipe y'igihugu ya Nigeria The Super Eagles. Ni mu rugendo rwo gushaka itike y'igikombe cy'isi 2026 kizabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na Mexique. U Rwanda rero rukaba ruri mu itsinda rya gatatu aho ruzaba rukina na Nigeria ku munsi w'ejo. Muri rusange iri tsinda rya gatatu u Rwanda rurimo rurayoboye aho rufite amanota 7 runganya na Afrika y'Epfo nayo ifite amanota 7. Nigeria u Rwanda zarukina nayo yo ifite amanota 3 mu mikino 4 imaze gukinwa muri rusange. Reka twizere ko rero mumeze neza. Ubu hano mubona nyine turi kuri Stade Amahoro, turi kwitegura ikipe y'u Nigeria. Mukanya muraza kubona imyitozo y'abasore kabisa bamaze kuhagera, ibintu bimeze neza cyane kabisa. Ba Victor Osimhen, ba Chukwueze, ba Ademola Lookman umukinnyi mwiza ku mugabane wa Afrika mwaka ushize, ba Joe Alibo, ba Onyedika n'abakinnyi benshi ba Wifdindi bose bakaba bamaze kugira i Kigali kabisa, bari tayari. Ibintu bimeze neza cyane. Ku munsi wo kuwa kabiri bakoze imyitozo i Bugesera hariya kuri Ntare School, hanyuma ku munsi w'ejo kuwa gatatu bakoreye imyitozo ku kibuga cy'inyuma ya Stade Amahoro. Hano abantu barahazi, niho barimo barakorera imyitozo ku munsi w'ejo. Hanyuma rero uyu munsi barakorera ndani muri Stade Amahoro ku isaha y'isa 12 ari nayo masaha nyirizina umukino uzaba uberaho. U Rwanda rero rwo rukaba rwamaze kujya mu myitozo mu kanya rwose. Murabona abakinnyi b'ikipe y'u Rwanda Amavubi bari mu myitozo, ba Captain Jihad, murabona ba Sahabo, murabona ba George Yakwizera, ba Raphael York, muraza ko mubona abastari b'ikipe y'u Rwanda Amavubi kabisa nabo basesekara mu myitozo. Ngira ngo uko mubibona na abasore bameze neza cyane, na abasore bafite navuga potential paraporo imikino imaze iminsi ikinwa. Ubwo ndavuga wenda mu gushaka igikombe cya Afrika cyangwa se imikino y'igikombe cy'isi aho bagiye bitwara neza cyane. Nubwo tutabonye itike ariko mu by'ukuri ntabura kuvuga ko twabaha credit, bitwaye neza cyane, batanze ibyishimo. Nk'ino stade bayikubitemo ikipe ya Benin ibitego 2-1, nubwo twatsinzwe na Libya igitego 1-0, ariko twabonye ibyishimo, twabonye burudani imbere y'ikipe y'igihugu ya Benin. Ni Nigeria nayo twaranganyije ubusa ku busa kuri ino stade, ngira ngo nayo match ya mbere twahakiniye kuva ino stade yafungurwa. Ikipe y'u Rwanda Amavubi niyo match ya mbere yahakiniye, ubwo kunyo n'indi mikino yindi itandukanye u Rwanda rwagiye ruhakinira. Reka rero twinjire no mu kibuga, twinjire mu mibare. Ngira ngo ntago ndi ngiye nyine ndi kumwe na Blaise, twazanye muri gara turi kuyikurikirana. Urumva ntago bavuga wenyine, afite ikibazo wowe ntuzane fanatisme nini. Yego, urabona hagati y'Amavubi ndetse na Nigeria
urabona biri guhagarare gute baragwa miswi baradutsinda turabatsinda turi abanyarwanda ntabwo turi bwirengagize turaza kujya ku mpande zombi kuri inshuro navuga ko duhere wenda ku ikipe y'u Rwanda Amavubi ni ikipe navuga ko ihindutse yaba muri karite y'abakinnyi mu kibuga par rapport y'imyaka yabanje ko wasangaga mu myaka yashize abakinnyi b'ikipe y'u Rwanda Amavubi habaga higanjemo abakina imbere mu gihugu abakina hanze y'igihugu ntago bari benshi uyu munsi rero ushobora no kuba wakwarinya 11 hatarimo abakinnyi barenze babiri bakina imbere mu gihugu donc harimo abakinnyi batarenze babiri bakina imbere mu gihugu ubwo ndavuga nko kuri kabiri kwa Fitina akarusha kuvuga ati ahangaha imbere mu gihugu n'undi mwanya umwe mu imbere unarebye ni naho honyine kuri kabiri dushobora kuba twagira umukinnyi udakina hanze ariko naho suko badahari ahubwo nuko batari ku rwego kurebye nka Noe Uwimana niwe twavuga ukina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika waza gutanga challenge ariko abandi kuri kabiri tuzi yaba Fitina Ombolenga yaba Serumogo yaba Byiringiro Jean Gilbert Kagege yaba ba Samuel Nsengiyumva wa Gorira yaba Obedi wahamagawe bose n'abakinnyi bakina imbere mu gihugu urebye wavuga ko ikipe y'u Rwanda yahindutse guhera mu izamu kugera imbere kuko abakinnyi benshi bakina hanze ikindi kintu umuntu avuga ko umuntu yashinja ko avuga ko Amavubi yahindutse ni umutoza w'ikipe y'u Rwanda ni mushya Adel Amrouche twari dusanzwe dufite Tosten uyu munsi ntago ahari amasezerano y'umwaka umwe yararangiye birangira atongereye atifuje kongera amasezerano mu ikipe y'u Rwanda Amavubi arigendera dufite umutoza mushya Adel Amrouche ariko si mushya ku Rwanda kuko araruzi ni numwe mu batoza umuntu yavuga ko bakomanze kenshi guhera 2015 buri gihe uko u Rwanda rukeneye umutoza adepoza finally ejo bundi kandidatire yaremewe baza bamuha akazi ko gutoza ikipe y'u Rwanda Amavubi bivuze ngo Amavubi yari yakurikiranye cyane arayazi abakinnyi arabazi bamwe mu bakinnyi bari mu ikipe y'u Rwanda Amavubi bakina hanze harabo yagiye afasha kubona amakipe yo hanze twanavuga ko numwe mu bamuzanye mu ikipe y'u Rwanda Amavubi cyangwa se batumye basunitse kandidatire ye mu Mavubi ndavuga Eto abantu baramuzi mu mupira w'amaguru hano mu Rwanda ni umunyamupira abantu baramuzi cyane bivuze ngo si mushya ku Rwanda ariko ni mushya mu Mavubi ni mushya mu Mavubi ariko si mushya ku Rwanda kuko n'umuntu hatembereye cyane n'umwaka ushize yakoze vacances y'icyumweru yamaze icyumweru ahangaha muri vacances akurikirana umupira icyo gihe yaramaze gutandukana n'ikipe y'Igihugu ya Tanzania bivuze iki u Rwanda araruzi nubwo ari mushya mu ikipe y'Igihugu Rwanda Amavubi ariko u Rwanda araruzi umuntu yavuga ko bitazamutonda cyane ubwo ngo ni ku ikipe y'Igihugu Rwanda Amavubi Nigeria yo ni ikipe ubona ko idahagaze nabi kuri forme ariko urebye resultat mu minsi itambutse Nigeria ntago ari ikipe umuntu yajya aranga he credit ko ntago yakinnye igikombe cy'isi giheruka n'itike y'igikombe cya Afrika ibonye bigoranye yego yatsindiye kuri final y'igikombe cya Afrika giheruka ariko umuntu yavuga ko Nigeria n'ikipe umuntu aba yiteze kubona ibyo bikombe ntago ibiherutse igikombe heruka ndumva ni muri 2013 itwara 2010 na gatatu itwara igikombe cya Afrika iri kumwe na Stephen Keshi ntago umuntu yavuga ko ari equipe umuntu yagenda ngavuge ko iremereye cyane ariko kuri form imeze neza unarebye umukinnyi ku mukinnyi Ademola Lookman urebye niwe mukinnyi mwiza ku mugabane wa Afrika uyu munsi ntago ari ibintu byaje par accident ni ibintu yakoreye i Burayi bakamwemera umukinnyi w'abandi icyo gihembo yagifashe acyatse mugenzi we Victor Osimhen nawe urumva ntago ari accident nujya kureba abandi bakinyemo Victor Boniface umwe bakinnyi beza i Burayi nujya kureba ba Samuel Chukwueze n'abakinnyi bagwanye kandi bari muri forme i Burayi umuntu yavuga ko rero no muri defense Kevin Basse muri Fulham ari kuri form zica inkweto ntago arimo aragira gute arimo arava mu kibuga numwe mu bakingenderwaho wakongeraho defense ubwo ya William Troost Kong kapiteni wabo ubwo na Ora Aina nawe umeze neza cyane muri Premier League umuntu yavuga ko ni ikipe kuri qualité iri muri form kandi imeze neza ariko nabo umutoza wabo Eric Chere ni mushya nawe ameze nka Tosten ntago Augustin wabatozaga ari ugihari nawe ni match ya mbere bivuze iki ni pressure mbere na mbere
kuba ari akazi ke ka mbere match ya mbere, ariko ikaba na pressure ku ikipe y'igihugu ibizi ko 2022 itari muri Qatar, ngira ngo yakuyemo na Ghana muri round ya nyuma banganyije ibitego 2-2, ariko Ghana ikomeza kwera igitego cyo hanze, yatsindiye muri Nigeria, ko yabatsindiye muri Nigeria ibitego 2-1, nubwo Nigeria yatsindiye muri Ghana igitego 1-0, ariko umukino wo kwishyura Nigeria itsindwa mu rugo ibitego 2-1 na Ghana. Ghana yari hasi imera nka disappointment abanya-Nigeria bahuye nayo. Ubwo rero navuga ko ari pressure, barashaka baraza muno mukino n'imbaraga zose n'agatuza kose, ko bavuga ngo twasibye igikombe cy'isi giheruka na 22, ariko ntago dushaka kubura mu gikombe cy'isi 2026 kizabera muri Amerika. Nk'umuntu w'inararibonye muri ibintu bijyanye na siporo cyane cyane Kigeli Patrick, prediction zawe ni izihe none? Navuga ko icyo gitutu Nigeria iriho kiraza gutuma ikora cyane, iyakina umukino itikinishije, biraza gutuma yinjira mu mukino ifite ambition zo gutsinda kuruta ibindi bintu. Nta manota 3, nta kindi cyo kubaza. Nimugora ku myitozo, nimugora twaganye na Demola Lukman yabigarutseho, yavuze ati nta kindi kituzanya ahangaha ni intsinzi, ni intsinzi. Nujya kureba rero u Rwanda imikinire twa tumaze kumenya ya Tosten, navuga ko ikipe nkuru buryo iyadabuta vuba, ntago ari buryo ikipe ntoya iyadabuta vuba. Ikipe nkuru yo umutoza abari nko organiza abakinyi kuko ibyo bakora babizi. Ino yayo biba bisaba kumera nkaho utangira. U Rwanda rero rwo twavuga ko uri muri classe nk'iyaka birimo cyangwa iya gatatu, unayishyize mu yakane ntago waba ugiye kure y'ukuri, currently kuri ranking y'uburyo CAF ipanga ibihugu cyangwa se FIFA, bitewe n'ukuntu amakipe arimo aritwara muri iyo minsi, ariko Nigeria iri muri classe ya mbere. Bivuze iki rero? U Rwanda guhuza imikinire ntago biri bwihute cyane nkuko Nigeria bizajya gute bizihuta. Bivuze ko Nigeria rero nibije ishaka intsinzi igomba kwibona hasi kubura hejuru. Prediction yanjye ndabona Nigeria ifite amahirwe menshi yo gutsinda nko ku kigero cya 70%, u Rwanda rugasigana 30% kubera ko rufite iyo home advantage mbere na mbere, ruzaba ruri mu rugo, ariko nanone nago Nigeria imenyereye gutsindira mu rugo, nago imenyereye gutsindira hano i Kigali. Navuga ko si ibintu umuntu yavuga ko mu minsi ya vuba bihari. Nigeria ntago ipfa gutsindira u Rwanda ahangaha mu Rwanda. Twebwe twiteze Nigeria izaza ishaka intsinzi, inafite n'amahirwe ababetinga wayihana plus draw gutsinda cyangwa kunganya, ariko u Rwanda kumva ko ribuze gutsinda Nigeria ahangaha yaba ari surprise, niyo yaba ari inkuru ku mugabane wa Afurika. Ikindi kintu cyoroshye cyane, benshi mu comments batuye umutoza ni mushyashya, nta cyizere tumufitiye. Uriya mutoza wowe wenda mu usanzwe umuzi akora ate, mikorere ye, ese igihe amaranye n'Amavubi twizere nibura ko ari impinduka ziri buze? Ni umutoza utadefanda cyane, nicyo muziho. Adela Mrushi yakarifiye Tanzania mu gikombe cya Afurika giheruka. Navuga ko ni umutoza nziho kurekura, arakina, ariko ino Nigeria nawe uyirebye ntabwo wavuga ngo ngiye kurekura nkine, yakwica. Nuko agomba kwiga n'ubundi buryo bundi bw'imikinire. Navuga ko icyizere nge ndakimufitiye nka Adela Mrushi, ndakimufitiye kuko ni umutoza uzi umupira wa Afurika, azi kuwukina umupira wa Afurika, arawuzi, bitandukanye n'abandi batoza b'abazungu bagiye baza wenda mu Mavubi ugasanga wenda biragoye, ariko ni umutoza nge mpicyizere kuko azi gukina uno mupira wa Afurika, arawuzi. Kandi twaje gusanga umupira wa Afurika ikinywanyo ntago ari kinini cyane pe, ntago ari kinini cyane. Ikipe ntoya yazi kagukura amanota, ko nka nimugoroba Cameroon yaraye itakaje amanota kuri Eswatini, igitego 1-1. So inota rimwe ikipe ya Eswatini karikura ku kipe y'ikigugu nka Cameroon yabawonana yabambe umubu, kandi bose bari barimo ba Vincent Abubakar, nta mukinyi numwe yagize asiga, ariko Eswatini yaje bakura hinota. Bivuze iki rero? Natwe ushobora kwihagarara ngaha tukatwaribona iryo nota, ariko biravana na adaptation ya Adela Mrushi, niba yarihuse cyangwa se niba izatinda turaza kubona kuri uno mukino, kuko ntigize abona amahirwe yo gukina imikino ya gishuti, nizabona amahirwe yo gukina imikino yindi yanyuzamo ngo abanza abona abakinnyi abatestinge. Niyo match ya mbere none ikaza ari match ya competition, ikaza ari match ya Nigeria. Bivuze ko ikize cyose twakimugirira, ariko turakonfirma adaptation ye ko yihuse cyangwa se izatinda kuri uno mukino wa Nigeria, niko navuga. Ngira ngo tugiye gukurikirana imyitozo mu kanya gatoya, Yego. na press conference.
rarikira buri munyarwanda wese kuza gukurikira imace ku munsi w'ejo ubabwira uko kwinjira bisaba ese n'ibyari stade hari n'abatazi ko dufite stade nk'iyi nziza kugira ngo gira icyo babwira. Gahunda ya mbere ni twese inyuma y'Amavubi, twese inyuma y'Amavubi. Gahunda ni ugushaka akajezi kanditseho Rwanda, ubundi warangiza ukaza muri stade kuza gushyigikira Amavubi. Amavubi ni ayacu, ni ayanjye, ni ayawe. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ukuza gushyigikira Amavubi. Kwinjira muri stade ni amafaranga 1000. Hano hejuru hariya mubona hariya hejuru azaba ari inote y'1000. Hanyuma 2 hano hafi, hano hegereye ikibuga, ahangaha ni 2. Mu myanya y'icyubahiro VIP ni 20,000. Hanyuma y'icyubahiro kurushaho VIP ni 30,000. Hanyuma hakaza executive seats. Executive seats ni ya myanya mubona ijya kuba nyine y'abayobozi. Hari imyanya baba bashyize ahangaha y'abayobozi, ari amafaranga 100. None hano mu birahure neza muri Skybox niko bakunda kwita, ni miliyoni. Icyo navuga ni kimwe ko Stade Amahoro yose ni VIP. Yose ni VIP. Wowe icyo usabwa no kugura tike yose wagura iyo ari yose. Stade Amahoro ni VIP. Twese nyuma y'Amavubi tuzagere kanda akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 1 urwego. Urahita mu match ya Nigeria u Rwanda na Nigeria, ugura itike bitewe n'izisigaye muri systeme kuko bari barimo barazigura nk'amasuka mu gihe cy'ihinga. Ubu ngubu bishobora kuba zageze gute zirimo zirashira. Wereba ukanda akanyenyeri itike ubonamo iri latest cyangwa se ya hafi aba ariyo ugura. Ubundi kuri wa 5 saa 12 duhurire muri Stade Amahoro twese tuje gushyigikira Amavubi. Gusa sinagushishikariza kuza muri stade ku munsi nyine wa match saa 12. Nukuza kare kuko iyo hageze ku isaha y'umukino birangira ugize gute weshuwe, ugasanga utinze kwinjira, utangiye hashe nk'iminota 30 match itangiye. Ubwo rero icyo usabwa we nta kindi nukuza mbere nk'amasaha 3 mbere ko umukino utangira, ubundi tukireba burudani tukareba icyo Amavubi ahishiye abanyarwanda. Qualification irizeho.